INP channel clear tu te kan lo lo ma chu don tum chu ti dan pa nga in US lam clear ho le teng u putrama impeachment an kalpui tum chu chiang lutuk tak main an hlo champui ta phote hemi chung chang le kai noi kan clear howanga chumi ma in pubai dena sarkar thar noya chaina khosak dan tlem thuma kan nei hlekange putrama admin noya US khachuan Taiwan le South China Sea bor vel kha aveng na sakhop mai khania athupek anga kalzel Theodore Roosevelt Air Carrier Strike Group chuan Taiwan an thlengta a heti chung hian ama putrama berom to heklo China hian alo hlau lo ta hle aniang pubai dena sarkar na cholkar em pola ral lo tia China chuan Taiwan ram chunga jet sompanga lai mai tir lu ta China Foreign Ministry lam chuan hei hi boruak thale muan om zok nana anti ani thu an soya tin tunkar chung hian South China Sea military exercise an nei don ti an soibok China le athen omram ten anin chu boy fo South China Sea karliam ta in rin ni khan US aircraft carrier USS Theodore Roosevelt alu awangin China chon nat takin alo soi sel to a heti la hian US military lam chuan USS Theodore Roosevelt kai hruai long rual chuan freedom of the seas choinun nan South China Sea an lut ani tian soi thung South China Sea pum pui hi nei tuwa China hian in chal tlata military base te siamin coast guard te poda bel zelani engtak angang mole The Epoch Times na tarlan danin Republican Senator Somli le panga te chuan tuna drama chunga hremna lek ko na tur impeachment trial thlop lo zongin vote an thlaka Trump impeachment hi dan kalani anti Georgia State Senate election result a chu nu le Kamala Harris in Vice President office lu nu khan US Senate hian party pani te chu 50-50 an nita a mase vote in tluk a huna Vice President hian vote a pe theidona chuwangin Democrats te hi anlal ta zok angani Trump impeachment chung chang hi Senate vote lak ni in senators somnga le panga te chuan Trump impeachment hi an thlopa ti chuan Republican senator somli le panga te chuan an thlop lo thunga Republican senator mi panga te chuan an pu Donald Trump chunga hremna lekko an lo du ve ni January ni ruka US Capitol Hill sa boina chhuwa chan kha Donald Trump a supporter te a fui por wangani ti in Democrats lam hian Trump chu White House chu san nu thleng point an zuya mase Republican senator somli le panga te hi chuan President Luyan impeach ngai lo ti in Tramatan President chu le theina hun tha an siam sak ta zokani Democrats te hian Capitol Hills boina ngor kha an thlir lem lo kan soi photo a kumsang ni le somni palia Donald Trump lo let le theina kong dan sakha an tum ber zok chunia ma sen be seina chu athamra le don ta photani hi Donald Trump impeach tur hian senator mun thuma thena mun in rem anti tlana nga ya omzia chu Republican senator som pasari talin an thlop ve ngai ti nani Republican senator Rand Paul chuan Trump impeachment ti hlo thling turin vote mamo za ta mulo ati chu Republican senator somli le pali te chuan an lo amen veka midang panga Mitt Romney Ben Sasse Susan Collins Lisa Murkowski le Pat-Tumi te chuan kapom lo tin banan lo phar kumsang ni le som nia Trump impeach na tura khan Republican lama tangin Mitt Romney chi hena vote puyani kha Rand Paul chuan ti hian a soya ram hruai tu fight ti tong kam manga piang mai impeach kan tum hi a za thlak lutuk heti hi chuan politician zong hi zela thun kan tum ne ringa talom Senate kan thil ti zong hi chin chia vek ni ro se ti in a thlop lo thua soya an soi chun zom zela January ni som ni tlaya tang khan Donald Trump hian US Constitution in asoi ni na poimo pakhat ma chel to hleinem mimal pakhat ve mai ani to presiding officer po hi chief justice anelofa kani ati bok hleinem
Chief Justice omlova athut hian kan thu ngai tu hi President chungchang nilovin mimal pakhat chungchang ani ti en tir atibok Senator James Langford chuan ran Paul thu soi thlop zongin aron tong ve boka hei hi trial thu boi ngai tu adana ni lo politics salem chan na mai ani office me chu san to nuwa tu nge no chu langai chu he impeachment trial a hian president ding lai a omlova chief justice po omlo office po lo to lo chu pai thak ngai na omlo pai thak tur alo om to lo ni chu kan ramin in pum khat amamo lai takin hetiang malak ni om le chu nia indai dan na sa jok bak eng thil tha ma he hian a thlen lovang alo ti bok ti maya Republican Party chunga Donald Trump adin mun hi ala thana samai sia adau zonga vote pe te hi chu in than le huna chuan party candidate an ni lo chiang ngotang Republican House member Trump impeachment thlop tu Liz Cheney po khan an party mi le sa tangin soisel na atok na sa hle a ain chir vengo tinarin omani US President somthum le pasari na Republican President Nixon po kha Trump ni na aman mek lain impeach an tum vea ma se ani kha afing khop mai ming cheta ka chuai chuan tin ama le ma kha in ban mak maya president atanga ain ban nu kha chuan impeachment po atop zui ve ngal maya heta tanga lang chiang ta chu office chua san nuin impeachment hi a om thailo ti nani Democrats te hian heng te hi an thelo nge ko mo an bol ve hrim thlir tu ten comment huang lama te khan ron chang ula thange a Donald Trump an arwat Judge ten Biden an do ve ta an thu hi angai nom chozel don Texas Attorney General Ken Paxton an Biden a executive order a khin thu kha kan soi to a kha executive order khan ram dang mi US a om te chu niza chung tuma not chuak lo turin thu pe a chuan i kha Heian Texas State le Department of Homeland Security te in remna abo chia a Texas State le US himna atana thil poilu tukani ti in Texas Attorney General chuan Federal Court a lawsuit a the luta Biden admin chu atlom zok atang don ta ani US District Judge Drew Tipton chuan Biden a executive order hi US rampuma nisom pali chung man akhap sak tak mi mai President nilai Joe Biden atan chon atlom thlak ve ngotang he thu pek chua tu Drew Tipton hi President Louis Donald Trump an arwat ngai khania Republican te tan chon nui ver na tham atling hia lang hui anti doni Biden admin malak na hi Donald Trump admin policy nen kha chon ain person khopa Trump admin khan dan lova US lut te chu an ramathon let le mai turani ati lain Biden admin hi chuan US dan lova ommek mi makta doi som pakhat lai mai te hi dan anga khole tuini na pek atum ve thonga pakhat ma no chot lo turani tiani top mai Mexico ramatanga dan lova mitam tak lu ruk na chu Trump admin chuan sumtam tak sengin border wall siamin dan atuma chu border wall sakmek po chu Biden admin chuan ati top ngal bokani Ken Paxton hian ko thutluk na chu Twitter a aron faka Texas US rampuma Biden admin laka lawsuit thelut masaberani kan chak boke tina ziak khep maya Federal Court a hian Biden admin lam hian Ken Paxton lawsuit chu chang let vel in he lawsuit hi ngai tu atlak ani lova dan anga man thei ani lo a chan chu president kal chuak turin president thar thu nei na labo theilo anti masi Trump meruat judge hian Republican te du dana za sakta zok ani hi US Customs and Border Protection Commissioner Mark Morgan point ramrile immigration chungchanga President Biden a malak na hi athlop lova US himna ada niama US mipui himna ayin politics angai poimo zokani alo ti ve bok Biden admin noya US chuan Secretary of State thar anei ta Joe Biden a acting Secretary of State Anthony Blinken chu US Senate in a pompui ta a ti hian Mike Pompeo nuwa
US Secretary of State chu Anthony Blinken ani to ang Senator Zazi nga somsari le pariat zetin vote pe in Blinken hian poma Senate Foreign Relational Committee member Republican Senator James Reese chuan Republican Senator te chu Blinken hi pompui turin alo soma ngai dan in anlo na tam tak omma se Secretary of State tan Blinken hi athaber ome ti in athop thuasayani Republican Senator James Reese hian Trump admin na chuasan to nu Iran nuclear accord chu thartho lo turin Blinken hi angena NATO member Turkey and Russia ral thuama lei fo chungchanga Blinken an malak atum chu asoi langbok Anthony Blinken hian Senate ma hearing anei tum khan China laka Trump admin malak na tha ti thu alo soitoa tin Jerusalem US embassy Trump an ada kha da sonatum lo bok hetiang ani chuan Blinken hi a thave view mai thayani ole clear tu tenin lo beng war pui kan bai saye kan chana lin lo ngai thak le in lo clear thina wangin lom thu kan soya lo clear zel turin kanin somnon le molani